Nanang, nakadasara kon, mangantayon. Sige, tamabisina kon. Aday tati plato yun, nanang. Day, ada umay ah. Ate Sulay! Insan tayo na! Wow! Umayaman! Ni mo't insan Marciano, day jay nanang. Mala, ingka pastor ka dyan kasinsin mo anak ko. Uy, nanang. Antay! Umayaman bumulo, diti walis tingtingyaw? Nagimas kiti si Danyong nga antay. Insan? Nagadubo ni Diana iti karnit pato. Ay na! Ay, nangankad Marciano. Kwa! Ay, sampay, antay. Ay, Diana, yalam ni insan mo iti plato na, tamangan dito yan. Ha? Oh, adto iti plato, insan. Kwa! Kababay mo, insan. Antay, kanayo na mo ito na makipangpangan. Ay, mababain ako. Mayran ranamot nga rod apan na nga no kasta nga umay ka dito'y balay. Di mangan kamutan. Mabainak, santay. Sino kumangay? Di kabain mo. Mangan kakit din. Ay na, nabsoga ka, solve. Ay na. Ne, nagapwam. Itay pa asap-sapulan ka, Marciano. Mangantan kat mabisina kon. Pwede ka pa ilanangan. Intugo ko ay ti kardiraw. Nangan ako na. Kinunab-nabsoga nga ron. Nanganam? Sa dino pa'y kuma. Hindi balay adan ti suling. Anya? Napan ka manan nakipangan? Ay una, tanay mi imas ti si daday jay. Awan to mga mimasida dito'y balay. Adamat tay tinapasidaan ta. Kasla di mabsog no kastas si daag. Ay, di ka lang mabain. Kanayon ka amapan makipangpangan ijay. Pagbay na ko makakabagya mo ida. Ano jak idakab kabagyan na ka isaw? Agbayinak. Ngam ka pamilya dagi jay. Iso nga awan rumba nga pagbayinak. Uray pay. Kung may sakaw awisin da mga rodamangan. Narigat apaayon ti grasya ba kay? Nay, nagapan nyo ngayon ti Suleng? Ay, ijay tsindaan ka anakan. Napanak man nakitsinda iti masida. Anya ginatang nyo apang malman nyaw? Makasidsidak nga rod iti pinapaitan na kaldeng. Ay, apa, wow! Naimas Sige, tayawid kung to'y pinalingkik ka anakan. Ay, sigay! Kaimasin nyo taglutuan tay! Rama naman to'y linuto ka pinapaitan. Husto matlat itimpla na anak ko. Nan. Naimas na nang. Ay na, aduman timakan ko no kasilang. Sige, maganta nga rudan anak ko. Agaukan itiin na po'y. Tanakagauak mo tan iti sidaan ta. Uy, nanang. Ati Sulay! Insan tayo na! Kumayaman! Ne, tika sinsin mo. Ingkalukatan tiri daw, ta siya akong tiagao. Anyaman nga tat masapul nan aya. Ang mga nuadaman buluden nan Mala, ingkalukatan ng tiri daw. Bumulo daman itinil cutter yon tay. Nangikabilam itinil cutter, Diana. Ayan na day jayan. Ay, di jigayam. Naiparabaw iti stereo. Agyaman na ka. Nagatidog to, madagiti kukukaw. Kaya nagmodel matay nil cutter may. Dito yakon nga nil cutter. Ay, nagankan, Marciano. Ay, sampay nga rodan tay. Humay ka tamagan tayo. Kababae. Pagpainam ko magan kakit din. Naimas ti sidaan. Pinapaitan. Ay, kwa. Ay, mababain ako na makipangpangan dito yan tay. Kwa. Anya kalakit din na yan. Ay, Diana, pagala ka man iti plato ni insan mo. Ay, nanang. Adto insan, mangangkan. Ay, saan? Ay, kwa. Ay, tangi pilitin dak. Sige man langin. Mga anak ko. Agruam mo day jay ang Marciano kabagays. Di yung amin ruamin Jay lang makipangpangan ti pagalistuan na. Ay na, madino imot ti makan kabagis. Ay na, agruam nga raud. Kanayon nga umay makipangan di ta balayaw. Ay imbis ang makatipid kayo.
Ay saan ta may laklak amday jay at tao iti kanin yaw. Ay na, makanladay ta. Saan nasaya at tiagim imot ka ba? Masuro nak iti dayja Marciano. Isuki din ti makakaanda nga umay makipangpangan. Ay, nanyat sindayo aya ka ba guys? Ay, paksiw nga ikan. Gantay prito, karnit baboy. Ha, adapay. Ay, adapay mat. Mangan ka. Ingkan ijay kusina. Ingkag kalong ijayan. Ay, uwan man ta mabisinak. Jak pa'y nga minangan ka ba guys? Ay, ka ba guys? Nagpinsun ka? Ay, una. Apay aya. Pautangan nakman iti 2,000 tay gatang ko iti abunaw. Ha? Bayadak tumilaeng. Igidan kunto na bayadan tay sigon nga utang kaw. Kung nakapaggatang ko iti agas ko, dyan nabati a kwartak. Dumawat ka paila iti kwartam kani Dayana. Awa mo bibiyagin na. Ado ti kwarta dyan anak mau. Ha? Ala na ka ba guys? Maasikamot kanya ka. Sika lang ti amok nga sitgan. Sika lang ay mintinaanaw sa mang papautang kanyak. Nag-iimo mo dagiti daduma kakabsat ta. Sika ti kaanusan. Iso paborito ka kabagis kaw. Sige, mabit lang nga ron tayo nakalaan ti utangam ka bagis. Ay, adapay kwartam, anak ko. Adamat nanang. Ikanak man pa iti gatang ko iti agas ko, anak ko. Ada nga minangusarak iti kwartak. Intadyo ka ni uncle kunayo Ha? Sana pa nag-iimot nanang. Ngam kitaan nyo mata. Kanayon nga umutang ni uncle kada kayo. Ngam di pa agbaybayan. Saan nga utang tararamidan na no di ka dawat. Mahala. Aw-awatan talataan tagawat nga minita. Narigat mo no pirsa nga agbayad. Katawan nga ron pagbayad na. No sana makabayad, di yun pa utangan. Anya ka matandaya na. Kabagis ko day chay. Apay aya nga imutam. Ni, handyak ibagbaga nga imutan. Naglawag dar aramidam. Panagimot ti kasta. Imala ka iti day di amam nga imot. Ay, awan manan. Sa bali manan tinagawatan dan iti imbaga. Mangang kanto na Mirsay, tada papanak. Papanamanan ay akat pananganan. Apay niya linuto, masidaan. Nagigisak iti sayote. Sinagpawak iti sardinas. Isumat ti adda. Agsaraw ti tiyang kuno sa'yo, ti sidaag. Nagangdog. Guro, to man naguro rin. Anya? Kat, di ka mangan? Mga anak to, ano mabisinak? Papanam nga minaya. Inaarod bumulo di ti posporo, ije balay daan ti sulay. An-anom ti posporo kat adamat tay later. Posporo nga ti kaya kung osa rin. Makasinit ti later. Mangan tayo nanang, nakagao akon. Sige eh. Ti sulay, umaya man. Ay, simbre ka alatana-tana kaluka mo tiri daw yaw. Umaya man bumulo di ti posporo yaw. Mangantayo pa'y akaanakan. Apay niya si dayon tay. Sinigang ababoy. Ay, apaw, nag-imas ki di datang yaw. Umay man agim bubulod dito akasinsin kon. Ngamkit de, umay makipangan ti gagara na. Uy, Diana! Nakamatidar ka matlatan dita anak ko. Yalam ti plato ti kasinsin mo ata mga andito. Ay, uwan nanang. Ay, siyak ti mababay ni tiar aramidan ni Marciano, Diana. Kanayon nga may makipangpangan ni Jabalayo. Mangibabay. Ay, Iso ang masadutan nga agtrabaho. Tadamat namnamaan na pakipanganan na. Dinan kayat ti agtrabaho. anya? Uwan, Diana. Katno kanayon ti apami. Uray saan kanon nga agtrabaho. Tadamat pakipangpanganan na itinahimas asidaan. Paglastog na pa'y paborito kanon ni Auntie Suling akanakan na. Ha? Kan pagpasikat na pa, ti kanayon na pa nagdulce di balayo. Cake, kaskada ice cream kanu ti kanon na ijay numalpas amangan. Ay, uwan taopan mat nga miniinsan ije balay, mercy. Ay, day tangarod kat.
paglastog na unay dayta. Iso ang masadutan nga trabaho. Ay, sana mabalinti kasta Kasanon nga ti masakbayan ti buklan niya pamilya no masadutan nga trabaho ni insan. Ay, huwan nga rod. Malah di ka madanagan. Kasaritak tumanan ni nanang. Panuynuyan na nga mintar aramidan dagiti kakabagyan na. Iso nga agbalinda asadot. Mom, no apay akanayon nga umay makipangpangan ni Marciano dito'y balay Diana. Gaputa kay kayat na nga antina. Syaklaan ti kay kayat na nga antina. Kat nimot kabagis ko, syakmat ti kay kayat na. Tasyak ti kaanusan kada kami nagkakabsat. Uwan ata da kayat da kada kayo. Adaman kan awan kay kayat daklat ta. Agbalbalindan asadot nanang. Gapo iti panang pampanoy-noyo kadakwada. Ay, panunot mo lang dayta. Basta pa kay dayawak ti aramidan dagiti kakabagyak. Asyak ti asit ganda tamang ipakita anasaya atak atao. Isu akay kayat da. Umayak man makis istorya kabagais. Ay katuan kabagis. Sikat ti paborito akabsat. Nasingpet ka istorya. Ay non, naindaklan ka akabsat. Pagwadan ka, awan umaspeng iti kinasingpet mo kabagis. Agyaman ak kabagis. Ay, manutikas ken ka akabsat. Naasi ka, ken naparabor ka. Madi nga minti agim imot kabagis. Tano na imot ka, imutan na kamati grasya. Ay, talaga ang nagsaya ka tao. Ay, sigurado nga ijay tulangit ti papanam no matay ka, kabagais. Ay, sana pa'y amatay si Kam. Ay, wen, agbyag ka pa'y tinapaot. Ay, wen. Ay, pakipirma man da ito'y kabagais. Anya day tahya. Awan tay eyeglass ko. Mabasa. Di mon basain, basta pirma ablatan ta pagsayaatan ta mula dayta. Pagsayaatan nga. Ada kano iteda para kada tayaw a senior citizen. Kastaya. Ay, mabitla nga rod. Tay nakmagala iti ballpen. Ay, ada ballpen ko kabagis. Dayto inay. Ay, nakasagana. Dayta laag pirman ti armida. Antay, pautangan na man ta nagpinsyong kaysan. Manot ka sa pula Maya Marciano. 3,000 ko ma, tagumatangak iti raw. Tanadadahilan tayero ti balay may. Pagkatang ko iti agas ko. Tan ado ti agasa kiti bagi kanakan. Dumawak kay to kadi kani insan dayana. Anya? Alan, antay. Kasyan na kami kaday. Sapay ado may abag yun niyang. Mabasa kami na iti balay taabot-abot ti bubong may. Sige, mabitla nga rod. Ada kortam, Diana. Ay, gimatang ako ni ti agasyo, taamok nga awan man kwartayon. Ay, pasensya ka pa'y laan. Tay, mutang nga minja kasinsin mo. Masyanak mo't. Basta ginatang ko amin nga agasyon. Mangantayon ta nakaluto akon. Anyat pinalingkim asidaan. Puro anateng nanang. Husto pa'y lang ti karne. Ha? Kitaag man no umay pa'y makipanganday dya kasinsin ko. Ante Sulay, anda kayaw. Kunakon kat. Andaman ang tinalai nga makipangan. Ay, na di ka agim imot anak ko. Ay, sumrag ka, Marciano. Umay ka, tamangan tayaw. Wow! Hay! Naranaak man na, hindi panangan. Oh, at ti plato insan. Ala, sumango kan tamangan tayon. Ay, agyaman ang insana. Ha? Hindi mo sa mga nag-awa pa itay karnin san. Ay, awan ti karne insan. Tamanipod ita. Isardeng mintag si day ti karne. Tabawal kada kami. Ay, kastaya. Ay, nahanapsugang pa'y gayam. Apay nanganak nga tayo di balay, no? Pilitak ko matimangan. Ay, kuwang gayam. Nalipata mo ang anak gayamin niyo. Ha? Apay mo dahil ito yung panunok kon. Ha? Ay, sige insan na. Antay. Adapay gayam pa panak. Ay, Ha? Makita yun nanang. No saan na naihimas ti masida.
Saan na napagan ano ti mangan? Ang no karne ti na idasar, iso pa yun ti makakauna sumango. Itaman pa di ka rumor iti oras ti panangan Marciano. Di ka mapan makipangan ni Jabalay da insan mo. Di na magsitsida ti karne. Puro mga anak natin kisitsida hinda. Mayat kit di atin natang. Wow! Da kaya, aguro ti dyan kuno natin kisida. Nagtumar kayo iti agas yun, nanang. Uwan anak ko. Saan nga may dagiti kakabagyak itay nakaturugak? Awan mo. Ay na, di yun namaan dagi jata tao. Taawanan ti kasapulan da kada kayo. Ita kumasarong karanda kayo at agsakit kayon. Ngam ga po tawanan ti magimulan da kada kayo. Saan da kayo napagan ano nga umay kitaan? Apay nga yakas Jayda. Isu nga mo yung itananang. Ay, Nana Suling! Diana! Ada kayo nga? Ha? Huwag kami man. Ay, mabit lang, nanang. Wow. Inakitaan mo asino day jay. Apay nga asak ti sigarilyo. Kat jak mat ginaranturan di kabagis ko. Ay na, ada pirmayo dito Nana, oh. Ha? Saan mi ngamin ang masapulan ti kabagis siyo, Iso ada kayo tinasidgan mi. Tada kayo mo tinagarantor kan kuha na nga imutang kada kami. Apay nga min pinirmaan nyo day tananang. Jak abukan ko na. Di na ba't imbaga nga utang gayam dayta. Ti imbaga na kat pagsayatan mi a senior citizen. Iso pinirmak mat ada agusan na. Aniya? Kasla kayat ko nga ungtan kan pagsasawan tinap gapu iti kinalukay na kadagiti kakabagyan mi amang gungun daway kan kuana. Ngam linapdak ti bagik tadyak kayata madagdagan ti ladingit tinak gapu iti napasamak. Gapu tadyak kayata tinak ti may pasubong agbayad iti saan na nga utang, sinapul ko ti ulitag ko kati dinasapulak, pinwersa ka ng bayad iti utang na. Alakastan ti pagayam mo, Diana. Please like, share, and subscribe. Thank you.